SENETA Kathuri Murungi nethiritwe kwa magita akiuga we atirigirwa kurita ngugi yawe ya gutega uriti ngugi bwa NGABANA KAWIRA kaunti-ini ya MERU akiariria rwaria rwawe rwegie untu bubu ruria rwirigiri ntuku ya ruju na rugatariria utumiri bwa kigina kaunti-ini ya MERU. Kathuri augite we guti muntu akurwana nwe na ni ngugi yawe ya kikatiba AKURITA ni aria kinya amenerete NGABANA KAWIRA akiuga ariuga guti ngugi aritite ta SENETA untu buria Kathuri augite ni urongo mutheri tabura Boniface Mwongera agutwira Kathuri augite kinya gwa karatea agategera uriti ngugi bwa NGABANA KAWIRA ugutegera utumiri bwa mbeshire citakire thirikari cia kaunti ngugi imwe Senators baja Kenya kuringana wathi bwa katiba ya Kenya kifungu kia 26 kamutonyero ka 3 nande Senator kaunti MERU na Kathuri Murungi na atengete ntuku ya rojo kwithirwa akiariri na akioneria MERU uria thirikari ya Gavana Mwangaza ithirite itumirite mbesha kwa mwaka jwa mbere. Kirero rero mwako mono gukurukira njire thimu Kathuri ariuga akethire tumira report ya control budget ya kwa mwezi wa 6 mwaka muthiru mwaka mwezi wa 6 mwaka jotore lazima MERU bamenyage tika uni kuichanti ya watu kane tumiria 100% ni tumiri sawa ibwega MERU bamenye no ntuyo nguge kwa yu tebati ko reportaga akirire kwina negative kwa kwina negative na positive mwaka toja ni report so tengu ita report no ntukwe mantu mbonete of course ko na mbechi tutumiri na which is okay antu bamenye na MERU me ile ba itumiri 100% development 100% recurrent ibwega MERU bamenye no ntibandingire kura na bandingire kura nditangwije ngwita. Report ya muthini wa kwithirire kerwa kumakire obisi ya control budget ya kote ithatu kana emeri kenda noneria kaunti ya MERU itatumirite mbesha bobo kuringana na ibangirite kire budget yao onto boria thirikari ya Mwangaza amwe abunge kaunti ya MERU bagucumira na baitetera baugire kagite na kagikwara ndo katikati ka MCs na gavana no tumiri bwa mbesha kana absorption itingomba kuithika bubwega utirona kuwa twika county assembly utireta kurukia budget kana gutiro yerwa ididie ni ungage budget kurukire assembly ingugere ya executive na bobombe ku absorb mbesa no budget jera kurukira na nginya national. It is upon the president na cabinet bombe kutumira mbesa irira kurukire kore gutumira ko batumba weta kuramuka ire parliament kana senate no ndokorera ku absorb mbesa kienge nakyo na kira kirigiri kwithira gicumire ntuku erojo kiri karoki na ndikibandeto istere Gavana Mwangaza ya gwita ngugi ntuku echo kiri mutandazo wa Facebook Seneta Kathuri Murungi na mugongere Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi bona Muthomi Njoki na kumumaria Gavana Kawira Mwangaza no ntubontu buruga ithithia ria kwejana na kurundira ntu bibwe roje inteto mwitithiro itetheria kuthire thine roje ndene kaunti MERU unyanda gwirite ni rundi mashos bara no tundadikirite ikio barabara kio juani MERU FM Lego vena vile ngundi program ya kutaidia mbuzi youth na ku make sure barabara chichi wetabwega na ndo na programu hii smart program na ntekomba ku make sure barabara ni maintain bwega na tutena program je unara wetu kwibange bene kinya yo dikia program za bairo kukangata na aja kia min muranga MERU batiko mukauke maguru ja bono botengani bonge Seneta Kathuri Murungi no gite Gavana Mwangaza na batere kwithirwa ithariria weru o mabura burio nonto akwaireria nto watithiritwa gita ngugi kwa muchumbura uri utironda era Gavana itangwe kana kumwira oreita na ndita gini ngaita report je wali ugati oversight bati withirwa weru the report actually agera nto ya no tunda inde kuanga report ya performance budget performance na budget imbeshida tuguita senate ikeja ground ikeja machine through the budget process na ikuote budget ndio ground na itura ito tokuruka ya budget ya namba chidiriswa yeji additional revenue na ndo akuruke this week ya namba chidiriswa chita account nyagi noga ate sinsia kuote mbesa ndira reta account na budget yote mbesa atumira tutekuruke na tutebange torikeja ate sinsia tu aself antu angonde oho na shokete akanukia na koja kurwa Gavana Mwangaza jora bamwe bakwithirwa bakiuga na bara bakuwa bakenderea kuuga no tukatiba Kenya no mwaka jona kathari
gakuthithia oversight. Lakini wote kwenda oversight then utebati gwethirwo ginya wigitene giu in the first place nontu irazima mbeze che mwingi withirwo uri accountable kiricio natio gutumira mbeze che mwingi ginya gwatuira ngo twaite mongera ginya thora nkarungama utegete kia muntu kia muntu fulani na mbica inzi Kathuri baingi muno bakarungama ginya gwatuira nkarungama gantirungama kwibange bakeja na barungama so AUGITE cha kuole bando 2027 cha kuita ngugi 2027 igakinya nke report ya Ntoshero TV weekend kumaja kingina ngine kinene kemshusha Nairobi mbeta Boniface Mongera.